inshuti bakunzi mukurikiye channel yacu Umubanji TV, tunabonereho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Uyu ni wa mwanya rero mumenyereye tubagezaho update y'amakuru yacu avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Murabizi ko buri munsi tubagezaho uko hiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dukunze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tubasuhuze tunabifuriza weekend nziza, dore ko turi muri weekend twayitangiye ndetse tuyigejeje hagati. Reka tubifurize guhirwa, ishani hirwe mwebwe mwese bavandimwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri channel yacu Umubanji TV. Reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho muri update yacu, aho duhera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirwano imaze iminsi idasiba muri teritwari ya Masisi. Turabwira uko byiriwe byifashe kuri uyu munsi. Turaja nanone muri teritwari ya Rucuru tubabwire uko imirwano yagenze, aho M23 ikomeje gukora operation atandukanye muri biriya bice. Turaza kugaruka muri izo operation zikomeje gukorwa na M23. Naho i Rwanda mu gihugu ca Angola hasubukuwe ibiganiro bigamije kuganira ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utifashe neza, umubano wajemo igitotsi. N'ibiganiro bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'igihugu cya Angola cya gatatu, ariko igihugu cya Angola ni igihugu gihuza impande zombi. Turaja ku makuru avugwa muri province ya Tanganyika, tubabwire uko byifashe ahavugwa nanone akavuyo k'imfungwa mu bice bya preso ya Manono. Nanone muri Sud Kivu haravugwa amakuru menshi muri ziriya teritwari. Mu mujyi wa Uvira hari amakuru menshi ahavugwa turi buze kugarukaho. Naho muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka hari inkuru nyinshi zitandukanye. Turajya no muri teritwari ya Fizi, naho hari amakuru menshi twabateguriye muri iriya teritwari. Reka nanone bakunzi bacu mukurikiye channel yacu Umubanji TV, tubibutse kubagikurikira ibiganiro byacu ariyo nshuro ya mbere, mwakanda subscribe, mugakora share, like na comment, kugira ngo gahunda za channel yacu cyangwa se ibiganiro byacu muze mubikurikira mu buryo bworoshye. Reka rero update yacu tuyihere Masisi muri Nord Kivu haravugwa imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi. Mu bice za Bweramana haravugwa intambara ikomeye iri kubera ku musozi wa Ndumba na za Gashinga. Ibi bice byaberemwo imirwano yatangiye mu gitondo n'ijoro ryose bukaba bwakeye iyo mirwano ikiba. Iyi ni imirwano imaze igihe kirenga umwaka, ihaba imirwano buri munsi igihe kirekire. Mu bice byabereyemo imirwano yatwaye igihe kirekire ni muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, cyane cyane aha mu misozi ya za Bweramana werekeza muri Sud Kivu ndetse na za Minovu. Ibice byibanzweho ni imirwano naha muri ibice za Bweramana na za Saki, ni naho hakomeje kubera imirwano. Bamwe mu baturage cyangwa se mu bantu benshi bibaza ku mpamvu M23 itifata bino bice ngo ibyigarurire nanone ihatanga ituze, dore ko ibice byinshi imaze kwigarurira ari ibice birangwamo n'ituze n'umutekano.
ariko ibi ngibi rero M23 si mu ntego zaho kugira ngo yigarurire ibice bitandukanye, ahubwo M23 politike yayo umuntu yavuga ko ari nziza. Ati kubera iyihe mpamvu? Nuko ibice imaze gufata abaturage babanye neza nabo, nta zindi nkomyi zihari. Ibice byigaruriwe na M23 niho abaturage baryama bagasinzira, niho hatavugwa wazalendo kwica abantu no kubanyanyaza. Ibi rero bikaba byerekana akazi keza gakorwa n'intare za Sarambwe. Ibi rero muri politike mpuzamahanga M23 hari icyo imaze kwerekana, hari icyo imaze kugaragaza mu bijanye na diplomasi, aho isigaye yifuzwa n'inyeshamba, aho isigaye yifuzwa n'abaturage kuba yaza nabo ikabarenganura, dore ko ibindi bice wazalendo babamereye nabi ndetse n'ingabo za FARDC. M23 mu by'ukuri yagaragaje uruhare rukomeye cyane mu gushakira abaturage ibisubizo. Ugendeye ku bice imaze igihe yarafashe, nuko ibyo bice bitekanye kugeza ubu. Reka tuje muri teritwari ya Rucuru. Muri Rucuru haravugwa operasiyo zikorwa na M23. Murabizi ko hari ibice byinshi yafashe muri Rucuru, ndetse Rucuru yayigaruye yose, ariko kubera ubunini bwaho bakaba mu bice biri strategique cyangwa se ibice bidakwiye ko babituramo bakabireka. Nko hegereye ishamba rya parike y'Ibirunga hakomeje kubera operasiyo zitandukanye za M23 mu gace ka Rutare. Aha ni hafi na parike y'Ibirunga nk'uko twabibabwiye. M23 ikomeje kuhakora ama operasiyo yirukana FDLR. Murabizi ko mu mezi yashize hariya muri biriya bice M23 harashe inka z'abaturage zigera kuri 300, irazica ndetse yica n'abaturage. Nanone bongeye kuhagaruka muri Rutare, aho M23 itega abaturage bari mu mayira ikahabarasira, ikahabakorera ibikorwa by'urugomo. Ni muri urwo rwego rero M23 hasubiye inyuma kugira ngo yirukane izo FDLR na wazalendo n'ingabo za FARDC zikomeje kuhakorera abaturage ibikorwa bya kinyamaswa. M23 utu duce nuko yatwigaruriye, akaba ariyo itugenzura kuri ubu ngubu. Nanone reka tuje mu yandi makuru avugwa hariya muri Rwanda, muri Angola. Tugere ku biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Angola aricyo cy'umuhuza. Perezida Joao Lorenzo wa Angola niwe muhuza hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ibiganiro byari byasubitswe ariko byongeye gusubukurwa, aho leta y'u Rwanda ihagarariwe na ambasaderi ariwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Bwana Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yagize ibyo atangaza. Yatangaje ko bagiye gusubukura ibi biganiro basuzuma imyanzuro yagezweho n'itsinda ryatoranyijwe ry'ingabo zishinzwe ubutasi muri kiriya kibazo. Bagiye kureba ku buryo habaho kunonosora gahunda zashyizweho zo kurwanya ingabo za FDLR cyangwa se zo gukiza ingabo za FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero mu byemezanyijwe mu nama ziheruka, nuko bemezanyije ko ngo ingabo za FDLR zikugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo n'ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zikaba zavamo. Izo nizo gahunda bagiye kureba cyangwa se bagiye gusuzuma no kuzinoza muri ibi biganiro biteganyijwe i Rwanda muri Angola. Ibi rero bikaba bitazoroha kuba FDLR yava ku butaka bwa Kongo, dore ko ari cyo gisirikare
gishizwe imbere ku mirongo y'urugamba, aho ingabo za FDLR mu guhangana cyangwa se mu kurwana n'ingabo za M23 arizo bifashisha. Ibi biganiro rwose bikaba bisa nkaho bizagorana kugira ngo bizashirwe mu bikorwa mu guhagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ingabo za M23 zisa n'izahejwe. Rero ntizisa n'izahejwe, zarahejwe muri iki kibazo. Sinzi ko rero bizakunda, ariko M23 yo ikaba itangaza ko amasezerano y'u Rwanda atayireba, dore ko ngo banashizeho n'ihagarika ry'imirwano cyo bise cessez-le-feu, ariko M23 ikaba ivuga ko iyo cessez-le-feu itayireba. Nanone tukiri kuri M23, yeruka gutangaza ko leta ubwo ikomeje kubagabaho ibitero cyangwa se kubashotora, M23 yatangaje ko igiye gukora intambara yeruye, igiye kwihanganisha n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tujye muri teritwari ya Nyiragongo, nuko mu bice byegereye ibirunga habereye imirwano ikomeye. Ingabo za FARDC na Wazalendo bagavye ibitero kuri M23 iherereye hafi muri teritwari ya Nyiragongo mu bice byegamiye ibirunga. Ni mu bice bihuza teritwari ya Nyiragongo na teritwari ya Masisi. Iyi mirwano yabaye imirwano itoroshe, yari ikomeye, yari ihanganishije impande zombi, aho FARDC yagabye ibitero, yasatiriye ibice bituwemo byari biyobowe na M23 muri teritwari ya Nyiragongo, ariko M23 basanze ihagaze bwuma, irabirukana, ibigize imbere mu birometero 2. M23 irongera yisubirira mu birindiro byabo. Ibi babikoze mu rwego rwo kwibesha ko ingabo za M23 zitagituye muri kariya gace. Reka tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu mu mujyi wa Uvira niho turi buze guhera. Muri Sud Kivu mu gace ka Uvira muri quartier ya Kavimvira, nuko abitwaje intwaro barashe amasasu mu rugo rw'umuturage utuye hariya. Umuturage w'umugore yanyazwe amafaranga agana n'ibihumbi 5 by'amadolari y'amanyamerika. Yari umuturage ukora business ye y'ubucuruzi, anyagwa ayo mafaranga n'abantu bitwaje intwaro. Ikibabaje rero nuko bakimara kumva ayo masasa, abaturage batuye muri Kavimvira batabaje ingabo za FARDC ntizagira ico zikora. Ahubwo ikibabaje nuko izi ngabo aho kubatabara zarashe amasasu ku baturage bakoze ubuvugizi cyangwa se babatabaje bahururiye izi ngabo. Reka tuje tukiri muri Sud Kivu ku bijanye na societe civile hariya, yatangaje imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi buriho, ubwo aho batangaje ko bamagana umukuru w'igihugu muri gahunda yabemere cyangwa se mu byo yabemere adashira mu bikorwa. Ati tumaze manda 2 tubeshwa ko tuzagezwaho ibikorwa remezo birimo gusana imihanda, kuzana amazi n'amashanyarazi, ariko ibyo byose ntaco twabonye. Ati ikindi biragayitse kuba umukuru w'igihugu yirengeza akavuga ko agiye guhasha M23. Ati nibesha igafata santimetero, ati bazayirasa ndetse barase naho yaje ituruka. Ati rero ibi bikaba bidahesha igihugu ishema, ahubwo ari ukugayisha umukuru w'igihugu ndetse no kugayisha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone mu mujyi wa Goma, dusubiye mu mujyi wa Goma, nuko harahavuze amasasu menshi, aho bateye umuturage nanone w'umudamu baza kumunyaga utwiwe twose. Tukiri muri makuru avugwa nuko muri province ya Tanganyika, aho ni muri Kalemi muri Manono, nuko imfungwa naho zatorotse gereza. Bazimwe mu mfungwa zirakekwa kuba zacitse gereza ya Manono. Ibi nanone ngo birategwa n'ubuzima bubi imfungwa zibayemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baricwa n'inzara kandi bakabahoza ku nkeke.
nanone muri teritwari ya Fizi reka ariho dusoreza update yacu y'uyu munsi nuko uwita General Amuri Yakutumba twababwiye ko amaze iminsi muri bya bice bya za Rugezi. Nyuma yaho Biloze Bishambuke umutwe w'abafurero wangiye Maimai Yakutumba mu kugaba ibitero mu gusenya abaturage b'abanyamurenge hariya. Yakutumba yakoze urugendo muri collectivité ya Rurenge mu gace k'Ababengwa aja kuganiriza abafurero. Bamwe mu nsoresore z'abafurero yabagiye kuganirira nabo abatera igipindi ko bayoboka umutwe wa Wazalendo ngo bakazihuza nawe mu gusenya abanyamurenge. Nanone mu mujyi wa Baraka nuko hateraniye inama igizwe ngo n'abanyamategeko bagamije ngo kurebera hamwe ku by'ubutaka ngo bambuwe n'abanyamurenge, ngo bakaba ari byo bagiye kuganira, ariko ibi nta kindi bigamije ni za propagande z'amacakubiri agamije kugirira nabi abanyamurenge cyangwa se imigambi yo kubatera no kubasenya. Reka update yacu tuyisoreza ahangaha tubibutsa gukanda subscribe ku batarabikora, mwasharinga ibiganiro byacu mu bisangiza abandi, mwa likinga mukakora na comment. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.